Welcome back mga kapuso! Nagtanaw gyapon kamo sa GMA Regional TV Live. O karong tungora, makauban nato ang usa ka scoliosis advocate nga mosalmot sa Miss Universe Philippines 2023. Nalakip siya sa top 40 sa lista sa mga kandidata sa Miss Universe 2023 ug iyang girepresentar ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Siya si Clare Inso, kinsa na ila isip vlogger ug empowered woman, taliwa siyang kondisyon nga scoliosis. Nangandoy gyapon siya nga makasalmot sa prestigyosong kalihukan aron nga mapaabot ang adbokasiya sa katawhan kabahin sa sakit nga scoliosis. Laing adbokasiya nga buot niya ipalanog sa tibok nasod ang LGBTQ+ awareness. Mipaambit usab siya sa iyang kahibaw kabahin sa self-defense ngadto sa mga kababayen-an, tuyo niyang walay babae nga mabiktima sa pagpangabuso. Busa karong buntaga atong kumustahon ang iyang pagpangandam sa umaabot nga kalihukan. And live via Zoom, mga kapuso, atong makauban, Clare Inso. Hi Clare, maayong buntag kanimo ug welcome back dinhi sa GMA Regional TV Live. Hello, good morning, mayong buntag. Thank you kaayo for having me again. It's a pleasure. It's also our pleasure to have you. First off, congratulations Clare for representing Lapu-Lapu City. How's your journey before making it to the top 40? Thank you very much. Very exciting kasi masagol na nako ang Tagalog actually kay dugay-dugay na gyud ko diri before manggod ko ni join og Miss Universe Philippines. Nana ko sa Manila for a competition sa Eat Bulaga, GMA show po nato. So medyo masagol-sagol na akong speech. And it's been great, very eventful ang the past month. Actually, it felt like over a month na pero wala pa din nag 1 month since nahimo kong usa ka official candidate. So so far I'm really enjoying the process. Clare, aside from being a social media influencer, a vlogger, and model, Clare, what advocacy would you like to share the ining journey nimo for Miss Universe Philippines? So the advocacy na akong gusto gyud i-focus on is akong pag-fight for LGBTQIA+ awareness. It's been something very close to my heart since I'm very open about my identity, and I've used social media to inspire people to become the best versions and the truest versions of themselves. So kana akong gusto hatagan og focus on besides sa ako ang mga uban advocacy nga sa una pa nako gistoryaan jud dinhi sa social media. So before na-feature pod ko sa GMA regional live sa ako ang pag-share sa Scoliosis Awareness kay usa ko ka scoliosis warrior. Sa mga wala kaya hibaw kung unsa na ang scoliosis is actually a condition na dili straight ang spine, so naay deformity ang ako ang spine, but wala gyud na nako gihayaan para mo stop sa ako at to join this journey kay ganahan sa ko nga nay mga nga maka-inspire ko og young girls para dili ilet ang ilahang condition to stop them from choosing their dreams and sa pagpadayon sa ilahang mga pangandoy. And Clare, gawa sa pagpalanog sa imuhang mga advocacies, unsa pa ang imuhang mga ultimate goal sa pag-apil nimo sa Miss Universe Philippines? Well, usa gyud sa akong goal is to expand my platform, reach more people, to influence for the things that I believe in. Sa una nag-use na ko ang social media, but karon nga na ako sa Miss Universe Philippines, mas dako ni siya nga opportunity para maka-reach o maka-inspire more young women and children to open conversations na dili kay istoryaan, ma-discuss nato sa ilahang mga butang nga mga sensitive nga topic nga naisaktong approach nga ma-discuss nato sa ilaha. So sa ako ang advocacy sa LGBTQIA+ conversation, I'd like to include children in the conversation para mo grow up sila to become more open and accepting, and para dili siya something para dili sila ma-prone to discriminate, and para di sad sila ma-prone to discrimination. So kita tanan na ay participation na dili lang sa mga tao na part sa LGBTQIA community but also the allies around us.
And speaking of participation, we saw one of your videos sa usa ka self-defense workshop. For you, Claire, unsa ka importante nga magkat-od og self-defense sa kababayen-an? Karon, statistically manggod, women really are more prone to danger. And it's very important na we know how to defend ourselves. And sa akong experience at the Fair Advantage, usa ka self-defense workshop held last year, I think that's 2 years ago sa Women's Month. We did martial arts na pang self-defense, but when the workshop ended, we were told na unta, we will never have to use what we learned. Kay we're hoping that we really have a safe environment for everyone. So, pero kabaw na ta karon statistically lisod jud. It's very important that we know how to defend ourselves. So at that time, sad nang distribute ko og pepper sprays kauban sa ako ang partner organization, the Women's Resource Center of the Visayas. So, usa siya ka tool na non-toxic, dili siya makaprotect siya sa ato pero dili sad siya makakos og kanang permanent damage or harm. So that's one of the things I did also before. So it's very important, especially karon na prone ta sa crime, and our safety is always at risk. So kana lang siya. Wow, Claire, very empowering kaayo ang imuhang mga activities. You are an empowered woman gayud. Of course, how can we show our support para kanimo isip usa sa amo ang mga kandidata, Claire? Kanilang having GMA Regional TV as a platform to share my advocacy and my journey in Miss Universe Philippines is something that I really appreciate. So, padayon lang ta mag-suporta. You can follow me on my social media accounts at Clare Inso, CLAREINSO. Walay ay akong Claire, pero may mga good na masayop. Pero, diha ko mag-share og updates regarding sa akong journey o sa mga things na ako ang gusto ipadungog sa uban regarding sa akong advocacy. So that's the best way to show my support, and also try my best to vlog. Naapod ko i-vlog sa akong YouTube channel, Clare Sanchez Inso. So thank you kaayo for supporting me. Of course, full support gayud kami nimo, Claire. And before we end our interview, what's your message of hope to all the women, ilabi na nga nagsaulog ta karon sa ato ang National Women's Month? To all the women out there, I hope that you will continue to use your voice. More than ever, karon yun ta na ay saktong equipment. We're very equipped with the tools and the platform to use our voice and to share the things that we fight for, and to tell our stories. More importantly, we all have different stories to tell, and we don't know who we can inspire with the very stories that we can share. So use your voice and make the most of our time. And God bless sa imuhang Miss Universe Philippines journey, Claire. We wish you all the best and bring home the crown. Thank you so much, Miss Cecil. Thank you, Claire.